Bishop noma Bishop bazalwane abafundisi bonke abakhona leadership yonke bomama nabobaba intombi nensizwa neSunday school amen hallelujah okokuqala nje sicela ukuxolisa kakhulu ukuthi sibe ngethi ngalendlela nelanga namhlanje kuvele kwaba kuningi kakhulu uhamba kuyovakasha nakuphinde uhost nako konke lokho amen bazalwane okwesibili Bishop nebandla sicela ukuxolisa esikhathini esiningi ngiyakhumbula ukuthi ngiyakuphi bese ngigcoka ngalendlela ekufanele ngakhona bazalwane ngalendlela ekuphithizeleke ngakhona ngibone sengilamnyaka ukuthi kunephutha esilenzile nomama mina manje bengicovered yabo ngaleskhafu sami manje sekutoba ngathi ngiyamthengisa manje bahlalela masengimshiya amen bazalwane kodwa ngicela ngixolele ngaloko singumzimba kaKristu simunye bazalwane siyafunda from each other amen bazalwane asasho umfundisi la ngaphambili ukuthi ngihlala khona la Chief Albert Luthuli bazalwane amen but ngokwenye position ngisithole sengise province kodwa iChief Albert lese province akusimu uAnele hallelujah bazalwane iChief Albert lese province amen bazalwane bathena ba request amagama emabandla I can even show you the list the first church lengilibhalile kube iGetsemane mina with an understanding ukuthi iGetsemane it's a place of prayer la kwathatheka khona tinqumo letinzima kuze abantu bakwadi ukuthi basitakale iGetsemane mina ngiunderstand ukuthi sekwendeke konke kwafika boJudas lesiphila nabo bafike bacabuze bente ngazi ukuthi bahamba nawe kanti abahambi nawe mina ngokunderstand kwami iGetsemane ngiunderstand ukuthi kuyindawo la uthi mawuthandaza khona kuphuma inyembezi kuphuma igazi kuphuma umjuluko kuphuma konke kodwa ekugcineni intando kaNkulunkulu yenzeka hallelujah hallelujah so when I said iGetsemane for me labanye abantu mhlambe ngeke ba-understand ukuthi uqaleleni ngeGetsemane it is because mina ngi-understand ukuthi ayikho into eyenzeka emhlabeni ngaphandle komkhuleko hallelujah so uma uqala ngeGetsemane kusho uqala ngomkhuleko kusho ukuthi Chief Albert iyakhuleka bazalwane because of that hallelujah ngiyabonga uNkulunkulu owabane wisdom yokupha abo bishop legama leGetsemane I wish if bazalwane banga understand because ayikho into ongahluleka kiyo uma ngabe usemkhulekweni hallelujah bazalwane siyaphila lana sihamba nabantu but nabantu esihamba nabasazi ukuthi kufanele sibathembe kufika kuphi ngoba ngabantu abathi nababona ukuthi ngathi ubani uyaphumelela ngenhliziyo akafisi ukubona uphumelela ngishilo ngathi ngomlomo uyakuphimisela athi congratulations kodwa enhlizweni uthi ngathi le moto ingabuyisa kodwa uma umuntu owazi ukuthi kufuneka ukhuleke uJehova esiphila naye bazalwane uyakwazi ukuswela izinto singaboni yes ngani Judas wahamba wayobabuza ukuthi mangabe ngifuna ukubona lo Jesu ngingenze kanjani ningamnikani yo bazalwane lithi iBhayibheli bamnika 30 silver coins mamenda iresearch yamlo 30 silver coins uthi bishop ngumholo wa 4 months usacrifice ngumholo wa 4 months lokho kwediwe uJesu ukuthi amfele yena wa decide umthengisa ngumholo wa 4 months yeah ngoba namhlanje kunetidumbu letikhona bekungafunekanga ukuthi sibe khona but tikhona ngoba kwaba khona Judas lo thengisela umuntu ebathuna agwele namhlanje noma ngabe bekungafunekanga ukuthi lo muntu ufe kodwa kunebamfu labafa esikhathi sabo sinakafiki ngenxa ya Judas yeah bazalwane kubaluleke kakhulu ukuthi simthande uNkulunkulu kubaluleke kakhulu ukuthi simqonde uNkulunkulu kubaluleke kakhulu ukuthi simlandele uNkulunkulu amen ngoba uthi anginishinoda nginishado noyingcwele angithi esikhathini lesiningi sesiyaphila but lo moya oyingcwele simnaka
Siyangena sihlangane sonke bese sivala umnyango simvalele ngaphandle. Kanti phela uthi yena maseka wathi angishinodo. I wonder kukangaki bantwana bakaNkulunkulu bathandaza mara bangamfaki mara bayathandaza mara ngekho. Bathi noma bakhulume but bayaxoxa bona bayakhuluma ngaye but yena ngekho. Because the absence of the Holy Spirit izokwenza ukuthi singamboni ukuthi uNkulunkulu uyasebenza. Kodwa masithatha umoya ongcwele simfaka entweni yethu yonke. Masithatha umoya ongcwele sikhuluma naye. Masiphila naye sizindla naye. Impela uyosibona ngalendlela sibona ngakhona. Angithi manje kumele ongcwele lo rebuke-ako ukuthi you suppose ukuthi uthwale. Mawumlalela lo ongcwele you humble yourself. Awuqhamuki wena sowuphakeme. You humble yourself. When I was sitting here, I was praying and I said, Lord, forgive me, Lord. Because my family member to the bazalwane good evil story. Hallelujah. Send violence bazalwane ngikholisa kakhulu because of time. Le bandleni baya phuma ngo4 pulpit. Laba lingibashiyile. Amen bazalwane abayivakashi na. Yes. Bekufune ukuthi ibabone. Kodwa nje iprovince bazalwane lecela nikwade ukuthi ligama leGetsemane la Bishop Mashini lihlele province. Basazovakasha bazalwane because lesikwendako sithi asibuyele nemasisweni. Hallelujah. Asibuyele nemasisweni bazalwane. Amen. Ngiyaphinza lokho asibuyele nemasisweni bazalwane. One of the important things ekufune sibuyele kiyo in our culture kubuyela kuNkulunkulu. Silibandla likaKristu sengisho thina sonke silibandla likaKristu. Kunento lekufuna sisukumele siyoyilwa. Asikayilena nje ukuthi sifuna kuyoba fancy kodwa siyolwa silwela umzimba kaKristu. Sibandla likaKristu uma sesisukuma sithi thina sonke one of the things lekufune ibuyele abayinikete isikhathi inzaba yokuthandaza etikolweni. Abayinikete isikhathi inzaba yamoya loyingcwele etikolweni. Siya understand bonke labakushito ukuthi kuyendeka kodwa sicela moya loyingcwele aphile etikolweni. Ukuze bantwana bethu similo sabo stop yele milo. Bekungasikubula kuthandaza babethu sezulwini. Bese noma singene ehlasini bantwana bebangawi. Namhlanje bayawa bayababa ngathi kuyigesi kuyimagnet kushayela isikolo sonke singasebenzi. Because kukhona la yalahleka khona. Bazalwane asikayeni kuyoba fancy eprovince. Enetimbi disatovuka. Lesicelako eGetsemane is prayer. Hallelujah bazalwane. Kuma kwa Dr. Anele eprovince uyobe amiswe ngumthandazo waseGetsemane. Amen. Amen. Sibandla sengivala bazalwane bathi umfundisi vala kayi7 mara manje ngiyafana. Sidoda as a church to fellowship ngaleli langa leGetsemane. Amen bazalwane. Kukhona lento lesifuna kuyenda in the spiritual realm. Le yenda ngazi ukuthi sikhonza boNkulunkulu labahlukile kanye uNkulunkulu munye. Bese nani ngalelinye ilanga bamangale lapha elone home babone bomake babathile babahle bobabe singene sikhonze nakhona. Ukuze kubonakale ukuthi we are united, we are one. That is the only request now. Hallelujah. Sitobatisa bomabishop ukuthi sikanile. But there is a commitment lesiyendabo as a church ukuthi sifuna kuda sitovakasha sitofunza. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiko nje lesicela lesithoba ngabo sempela phansi siyaxolisa kakhulu. We have to drive back bazalwane siyalithanda kakhulu. I fell in love na mama
siyakhuluma kakhulu uNkulunkulu muhle nibusisekile omama nobaba bazalwane ngicela nibanakekele labahlangane khona ngesicubu bathi bakhuluma ngabo ngicela nibaleke ngoba into wendaliphutha lokuthi nithi nina niyahlanganyela kulento kanti nihlanganyele entweni le wrong nintothi nithi niyenda abazalwane nithi nifuna kubalaya kanti senifaka nemlilweni ningawuvumeli lo mlilo bazalwane umuntu makafuna intihuzukela kanti ihuzukela yedwana ama-recruit bantu labatofika batodestroya leli bandla akusilula abazalwane kulalela i-instruction kaNkulunkulu ngoba kuyabiza abazalwane ukuhamba uyoqala umsebenzi ongaka kunama-attacks akhona maybe abanitshelanga maybe abakhumbulanga banikhomba nemiyonto labanayo la ngemuva ukuze wena usizakale but namhlanje uhlelile ukhona khona awazi ukuthi uJehova ubahluphe kangakanani ukuze lo msebenzi uqale. Ngifuna kusiza wena namhlanje lobamba ama meeting ukuthi ubamba ama meeting la wrong. Stop la meeting akho ngoba uzoqabana noNkulunkulu. Uyabona singaqabana mina nawe right but uqabana noNkulunkulu kuyingozi. A man and a woman of God alele lelo liphutha. Noma ngabe ubona ukuthi uphakeme kangakanani hayi ngengcingo zika Jehova. Humble yourself. May God bless you all. Siyabonga basalwane ngozisiwake marvelous purpose. Amen. Inkubuta inzaba last year ngesikhathi Bishop Ngudingalo. Amen. Yathina ukuthi kuba netumela. Amen. Ngiva ngathi phenzi isho njalo namhlanje sibukona ukuthi umephi. Hallelujah. Abasalwane
Program yami yakhuluma ukuthi siyazenza ama-orphanage. Amen. Ngawucela bazalwane ukuthi sisungule bazalwane. Hallelujah. Let's
Siyevini lenkosi. Presiding Bishop ikamabambili kezikhali lenkosi. Baba setawuthula emafu vele ekhaya ezulwini akathi makawathula ke londela mzimba lo Bethel Zulu babe kungabi nguye kepha nekube nguwe mthombo lo Bethel Zulu nemhlaba muthwale ngaba le Bethel Zulu babe uthemandla nesibindi sekuma phambi kwalena ndlela babe egameni lika Jesu ibanake mthombo lo Bethel khanya konke ngaba kaDavid la takhuluma babe uyifumana indzawo phakathi etempilweni tethu babe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha kuze kuphakade.
Sanibona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yena lekahlala muhle njalo empilweni yami. Ngimele ukufunza live la uNkulunkulu. Libandla leNkosi seliwedile umsebenzi. Uma bowukhona ula nempela uve kahle ukuthi umsebenzi libandla seliwedile. Amen. Amen. Libandla lonke likaBaba uNkulunkulu leadership. Bomama bonke labakhona libandla lonke likaBaba uNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Ngimncane ngiyathoba kulibandla leNkosi. Amen. Ngifuna ukukhuluma uvuka lemilayeto ibambiningi. Bathi umlayeto lenginawo ngifuna ukukhulumela tukwawo manje uthi in the presence of my Father. Amen. In the presence of khulumani bazalwane ebukhoneni buka. Amen. Ebukhoneni buka. In the presence of my Father. Ebukhoneni buka. I present your people. Yes. Amen. In the presence of my Father. Ebukhoneni buka. Uyazuba kwakho noma kungathiwa ulugwala kangakanana zange akashaya umuntu. Kodwa ebukhoneni buka Baba usizwa uphephile. Angiphinde la. Noma wake waqeda isikole ubaba wakhe akake washaya umuntu. Kodwa umntwana wakhe ubaba ave ayigiant. Noma bamthinta ngaphandle. Uzumntwana batshela ukuthi ngizomtshela ubani? Ubaba. Ave umntwana angakhohlwanga ubaba wakhe akwazi ukushayana. Noma igwala kodwa umntwana he's a giant. Yeah. Yeah, Amen. Ushonjalo ngimfundisa. Umfana uzaba uthi baba. Ngifuna ukukhuliswa namanje. Amen. Uthi baba umfana ngoba uyazi la ekhaya. Ukuthi masofuna ukukhuliswa. Kumele yodlule ehlathini. Uthi lo mfundisi kunehlathi. Omele uyongena kini. Ungedlula kulehlathi. Uzabe sewuyaqualify. Ukuthi sokhulile. Uzasabe mfana. Amen. Amen. Baya ehlathini. Makafika ehlathini. Uthi hlala la sokuhleli namva. Ukala manje ukhipha umyalo yasehlathini. Uba uthi lalela mfana. Njengoba una ehlathini. Kunomuntu ekhumela phezulu kwakhe. Njengoba una ehlathini. Umyalo wala ehlathini. Uthi noma ngabe uva ini. Lethuka kuvale manje. Ungafani phana lethu isaduma sine isalibhalela Amen. Amen.
ngenele esikhwameni. Ngiyakufala mfanwefu. Awuthi wena ufuna kuba mkhulu. So ufuna nawe kuyoba nestand sakho. Amen. Noma kumenzekani la hlathini. Ungafuna manje. Amen. Uthi manje sawuhamba mfana wami. Ngishiya la ihlathini. Konke okuzokwenzeka la ihlathini. Noma ngayini ungawafuna amehlo. Noma ngayini ezokwenzeka kuwe. Ungayisusa indwangu emfanekayo emehlweni wakho. Uthathe isitulo baba. Hlale emva kwemfana. Jehova yena ophilayo yena Jehova Utubaba mfana wangu ngizohamba manje la ihlathini. Ngishiya wedwa la ihlathini. Wasizwe siku mfana umfana ukuthi ubaba uyahamba kanti ubaba akahambi. Ay. Bishop. Wasizwe siku mfana ehlizweni yakhe kwakhona ukuthi ubaba kasekho kanti ubaba uthatha izinki zokusithela emva kwakhe wahlala phansi. In the presence of my father noma yini emenzeka kodwa emkhoneni kukababa angisabi lutho. Wayenazi umfana ukuthi ubaba kasekho. 12 o'clock midnight wasiva inyoka. Uthi umfundisi yaqala yagibela. Wezwa umfana uthi inyoka phela. Yeza ngasesifubeni yagibela. Yathi mayifika ngala yathi kilikiti. Bazalwane. Ayisigilikiteli yona yona. In the presence of my father. Seyigibela inyoka. But in the presence of my father, ayizange yenza lutho. Yehla yakilitela phansi. Amen. Uthi umfundisi waphana isikhashanyana. Wazwa-ke manje ukuthi ayini egibela la. Hayi ihlathu yangempela. Wayizwa ifuna emathangeni ikhuphuka iza ngasekhanda. Wayizwa iphefumula phezulu. Kodwa in the presence of my father akukho kwenzeka. Akunendaba noma zingaphefumula duze nawe lenyoka. Kodwa hlala baba wakho. Noma abanye bangathi bayalala wena uvukume ngenyawo. Ungakhona ukulala ngenxa yokuthi izinyoka ziyakugibela kodwa hlala. Angeke sivimbe ukuthi zingakugibela. Kodwa sesengigibele. Ufike yena bese yavela athi bathule babheke bathi ngaze wenza ngani. Yeye uhleli ebukhoneni bukababa uNkulunkulu. Ngiyashokutela nje ukuthi manje wezwa ngabothu ekuseni. Njengoba sila uyawezwa ngosemabhubeza aqhamuke nzazi. Fathathu wahlala mfana.
instruction ithi noma uswa ini ungayisusi indwangu ngeke emehlweni wakho. Zamabhubezi umuntu owazibhubezi unako uhamba nama ngesa ulazi ibhubezi. Bhubezi mabona umuntu ubona inyama kodwa lelo la because it's the presence, I'm in the presence of my Father. La lahlekelwa yi-appetite. Leza mbubeza where's umfana Isaac akothatha these are the lions ukhona ubaba. Amen. Impilo elikhulu angaliswanga umfana wathi ndlulane eyami le ngane andlule. Amen. Amphindela ayazamabhubezi afika ezebenzisa aqhamuka ne-appetite kodwa makathi uyafika athola kune-voice ethi hey, touch not my anointed one. Amen. Ehla mabhubezi touch not my anointed one. Amen. Andlula umfana wezwe ulindele ukuthi ngizawuva umkhotho kodwa weva awuthi umzimba uyakhuluma bazalwane washo umzimba ukuthi hayikhona le magnet seyasuka. Amen. Wathi uzwile weva qhamuka nemabhere abhodla leso sikhathi siyakhuphuka siya ko-3 ekseni. Amen. Kudlula inhlobo yonke yesilwane umfana uthe baba mina ngifuna ukukhula. Ubaba umvalelisa umfana wathi sengiyahamba kanti ubaba uthethe emaqathu wahlala emva kwemfana. Kunezinto zikulungelayo namfathela awazi ukuthi wena zikulungela kanjani. It's because of uhlele ekhoneni ubaba uNkulunkulu awunamagiki awunalutho but because of the presence of your Father ingani izinto zakho ziphumelela. Umfana awuthimlethe inyonto sekuseni. Amen. Uyezwa umfana uthi sekuseni. Amen. Uthi wathi uyabheka waqala wabona imisebe ukuthi there's a sign coming. The sun come. Sun arise. Amen. Umfana i-instruction ithi ngiyoze ngisusa iduku uma sengibona lokusho ukuthi sekuyakhala. Amen. Uthi umfana walisusa iduku. Amen. Waguquka umfana wabheka phambili wangaboni lutho. Size Nkosi ngasasani ke manje. Bese ngiyamfundela mshika ngizawucela afundelwe nguwe lapho phethe amabhayibheli namhlaba ofe ufuna kufundela umsipali wami. Amen. Fundela umholi lo. Ungathi sengidlile ngibona kafakanga futhi nelithambo lakhe. Wafaka ngithi ikhona 50 rand ayishela phansi. Amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ibusisile le ndoda. He's the principal of the school. Shaya izakhe. Ilo ngiyithanda kakhulu. uNkulunkulu mawuhlele kuyo babugumede bese ukunikeza ini ukuthoba. Uthunywa ngithi thina isikolo sasidlula nje ngendlela sidlula sijahile. But mina I'm going to give order to the principal uzawufundiswa. Amen. Wabheka phambili umfana uyandika bazalwane. Ngijayele ngesikhathi esincane ngifuna ukushumayela 20 minutes. Wabheka phambili umfana wangaboni lutho. Amen. Wabheka eqeleni umfana
wakaboni waguquka umfana wabheka kulela side lutho sukuma umfana waguquka umfana wabheka emuva wathi hawu baba kanti ukhona lana baba waphetula ubaba wathi hayi ndodana yabo angeke ngahamba ngashiya wedwa isimo siyafela kuwe inkosi yamakhosi ayishiyanga ihleli nawe ikhela nawe ezimeni iphume nawe ezimeni inakubona masuthi wena uyanqoba eyakho inkosi bawuhleli kiyo angeke izikushiye. Izinto bazalwane mwenziwe nethi nina ningaleli uthumela abanye abantu in person bakhuluma exactly into lethetha mpahla moya wami bese uyalimala emnyembeti uma kukhethwa ibandla laseGetsemane amhlanje mina ngabaprofesi nakupolitiki amkhona kuko vele ngahambela khashane nabo politiki abawane nembutho lokufuna ibandla lebude ngose mabandla ngaka senele thina ngose lokuhle kuwesiGetsemane ukuthi bekungaze kudoswe igama leGetsemane umbani yena lo bishop mashini ukuthi bekungaze kukhethwe igama leGetsemane manenge mabandla why iGetsemane shela umuntu welizandla now inkosi angeke ibulahle futhi angeke ivimbe ukuthi izinyoni nemabhubesi angafiki empilweni yakho netho wayo nje ukuhlala athi nethe bakathinta athi hayi lapho amen bathele phansi abakwazi ukuthela phansi bathele kandlule straight gogo phansi ngoba ngazi lo gogo phansi nambona abathi mtshele bani ukuthi masofunge gogo phansi sofunge kokugcina ngqi ngeke usuze bathi mkhulu phansi akakhe umkhulu baba nanga amen funa mshika bese ngiyahlala phansi funda. Amen bazalwane. Amen. Isaiah chapter 11 verse number 6. Funa kufeza ukukhona kaNkulunkulu. Cala John 3 chapter 16. uNkulunkulu walithanda live kangaka kangengokuthi wathi made wanikela ngendodana yakhe lekukuphela kwayo uze uthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila lokuphakatha. Yes. Amen bazalwane. Abamakini bophatha bemaningi akhona nalamanye lelobithe ukuthi ndawo amakhondlesi biyande bazalwane. Akuthi kune tinto lekufuna sifunze ngenxa yebuthe bendlela. Anithi bazalwane ngifuna kufundisa ngifuna nokushumayela kodwa ngathi ingilosi le ndawuvuka kuqala kuphumelelayo. Now libandla lonke libone labo bazalwane bahleli la. Amen. Ukhona indoda ibutile ukuthi yini lamazwi ayisikhombisa ngoba siyeva abantu phela wonke umuntu namhlanje ukutshela ukuthi sijakele kuzo amazwi ayisikhombisa umfundisi ufonela la wathi sawandlulile amazwi ayisikhombisa. Amen. Abaluleke ngani? Ngalisiza lebandla. Wakwenzekani mhla Jesu afinyelela la kulamazwi ayisikhombisa? Funda ke lapho mshi lapho John funda kuJohn yes khona lapho funda 3:16. yes uNkulunkulu walithanda live kangaka inkosi uNkulunkulu walithanda live kangaka kangangokuthi wathi made wanikela waze wanikela ngendodana yakhe leyizelwe yodwa uze uthi noma ngubani lokholwa ngiyo noma ngubani lokholwa kule
nendodana hayi angayilophupha yena khona nendodana bese uba nophilo phakathi baphupha abantu kodwa uzothola nendodana angaphuphi yazi ukuthi uyaphupha umuntu ahamba ngezinyawo zakhe azofunga wena ubone indoda iqhamuke engaka uzosho ukuthi iyaphila le ndoda kanti iphupha cedelela azotholwa kule ndodana eninikele ngayo uzuzumusa wokuphila ikunaphakade hayi angeke aphinze aphuphe umuntu othandayo kwenza ngazalwa yanikele ngani good sabona mfundisi la uphendule ngoba umfundisi amen yabona umuntu othandayo niyakwazi ukuthanda ningazenzi imsulwa la ungathandazi ukuthanda kunjani ukuthanda ngoba umuntu othandayo uyanikela uyadliwa uthanda njani ungadliwa okwakho nje ukufaka isandla esikhwameni bekukhuluma nomunye umzalwane nje kuwo lamalanga lawo amen athi senenkinga mithi manje inkinga athi mama ngisithe ngisithe ngani amen umnanzi nomlomo mawufuna lento umshelo uthika le mali yami yashoda wona lapho ngicela ukuthi ungethangete nethi ngathi ukuthi kancane so bathi mina vele ngivile ngatile ukuthi utamnike kodwa mina lenginalo mithi baba imali yami amen umuntu othandayo uyafaka isandla esikhwameni anikele konke nayo nayo ukuthi uyathanda umuntu ongathandi hayi angeke asanikele base bathi lawani hayi ukhamalije liphumika kadela kushonile But it does yamakhosi yethandiswe yaze yanikela iyamhlupha lenza banikele phela umuntu onikele akasho ukuthi ngoba nayintolo ngunikile ufunani bavela bathi manje athi amen inkinga uya nifela ne open book amen umuntu othandayo ufaka umuntu othandayo uvela afaka isandla esikhwameni good girl my boy amen ngithanda umthetho uNkulunkulu lase uyawubeka wathi nazokholwa uzokholwa bantu bahluleka ngekukholwa kule ndodana ayangeke lo muntu aphuphe uzoba nokuphila okuphakade bantu abafuna ukuphila okunaphakade bafuna into ezisheshile wathi nje kusasa wathatha lento le sobungabhekeki ngoba avemthanda ungabhekeki ngathi ngalinye ilanga mina futhi simkhangela igama lami ngeUderek that's my name libandla kuhle ukuthi ngimhloniphe I like that I put tick green tick in the box ngiyakujabulela ukuhlonishwa
But angimthandi mina. Personally. Umuntu ozohlonipha mina. Number 1. Angamhloniphi unkosikazi wakhe. Hayi mina ngimthandi. Mina uma nimbize ngegama. Ukhona umuntu ozothi kimi ashona amagama lawo. Angimthandi futhi noma ozoqhamuka la kimi. Hawu nkosikazi ababishop. Kodwa nkosikazi sibathini ababishop. Amen. Amen. Njani bafana beke emakhaya njani emakhaya. Mina ngilungile ningambona nithi baba bishop. Nize nishoshe bebafishana. Kodwa njani lemuva emakhaya nisiba khona. Abazali benu bayatishaya indandla. Njani baba bishop. Leka yuve Samuel. Wena Samuel ufa wena ihlo yakho ilale. Wanigela ngentotana. Wanigela yoqala yoqina. Azokholwa kunentotana unophilo phakathi. Funda sambu ekusaya. Uthi kwenzekane emaphakatheni. Uyeza Asifundisa shabamu kunebantu abajwayele ukudabula. There's a shortcut. But the day will come. Indaba yokudabula luyesu suku luzofika uzoyibona kwenyama liphephele lithi yobe ingapheleli. Njengoba ufuna ivangeli elisweet sashumayela sabheka kuwe sibona ngawe ngokukhuthe emadleni. Inyanga enkulu ikhona la ukhali uthi inyanga awu ikhona la ukhali Isaiah 11 verse number 6. Imisi yawuhlanganisana nelizinyane lemvu. Ingwe yawulala ndzawonye nemvu. Yakula phakathi lewiwa khona mawenze kahle liphephele lithi ingwe yohlala nephumezi. Nengomo lephuphele yawulala ndzawonye. Hayi nenkomo liphumezi when they see the cow libona inyama kodwa kwamshawa amaphakathi liphephele liveza ukuthi lelo langa inkomo nekuphele yohlala ndawonye nephumezi. Konke kuyawuluswa ngumfana lomncane. Hayi umfana omncane. Amen. Bayomtshela phethe ngoza lento kuyamfana wa. Umfana omncane. Yomthola noSiphumelezi. Lithi liyaphuma endleleni aphuze kanye umfana omncane. Athe Lala uyabaqaliswa emehlolo. Uyabaphetha ukukhona kwezulu. Uyabanamandla umfana.
bahambalane ndzawonye libhubezi lidlekani hayi izinto ziyaguquka izinto yithi izinto ziyaguquka izinto nabathi awusilutho kodwa abapharakeli bazabona ulutho uyophila ikhona pha nasi izinto ezibalwa izwi likaNkulunkulu eziyobe zenzeke emaphakadeni. Hey, ngithanda lapho selithi khona inkomo lenonile. Amen. Beyithola ijakazi emphubebhubezi. Libathi kulumlathi appetite. Amen. Balela kutshela. Uyazi kukhona wena la kufika kwanqanyulwa khona sefukiwe.